Ulitan moro beli taen ada angin linus. Barat membuat ulit kau sekane. Ulit tanah Bali. Mai kegumen beli di Sasak. Yen ken kapo anyu dano ken hause ken linuse. Anyut barang ampehang angin batun buah kepasilan mengsut di kunyan nyambun beli ini. Nak caro jani seluwire ngangkuhan nak nekang sekayo ne mekado payung aja ngang beli kayang pianak somah. Apan beli sing rungu dadi tumuh kepasilan punya nyambun beli ini. Maro bang beli nyilih kongo di kepasilan. Limang tiban ngangwang kita ngangwang kenok sing ngelak wiraso sing ngelak geliat. Yene kanti masine mati punya nyamun beline kaput kepasilan to amat bocol beline mene kal masin beli mekento jak mekejang lah tetap murah dakonen beli jani kengkeng. Nyai kepasilan sangkaning rahayu mulai ketianya rapesik. Yen nyak mulai benar-benar lautang engal-engal megedi. Lamun sing de sebab de salah tampi liu ampah jalan beli ngulak. Yen sing nyak bener-bener megedi pang kalabas cek beli kepasilane pang pisan beraste. Pang teh kena beli. Ben pidana de galah dauh padewasa. Tas-tas remuk punggal muncuk gunung rinyani nih. Nyatuh danu segara anakane. Mebalik kayun dane Gusti Agung ngelurah bayan buong karena tek ikepasilan. Kalau nu nyelak gunung rinyani nih, yen seng sida sangkaneng suka, sangkaneng taros, sangkaneng keras ben beli ngulah, beli singkal mekiring, mengurah dakonen beli kengken. Hah? Yen mungeng punika sane kumanti arsang piring. Sapuniki dia baca matur nang ini. Beli sampun ngendikan. Sekanane ngiri-kiring jagat. Sarwa temu, sarwa jandamu, sami pemeripun mangke sida urip. Awan wenan bil nasika. Sida rahaja lunas lanus napi pemerdenipun. Oh ya mangke sida dirgayusa urip waras. Nah wongane mangke. Ikepasilan bawa senggeli. Wenan reng nyambun beli awan liyankanipun megingsir. Beli pajang saseng apas. Yen wau kadi pengenikan dene wonten. Sedurung wenten ter pawacanan sang amur beng bumi. Saning was-was jagat iri-kiring seleparan. Yen kadi pengenikan dene nakeneng watah punika ampura dan minat sida. Kandugi masing pun pacang mapas. Dan keniantuk suwece kawine ringipun ikepasilan. Wastu rapot ne pajangan ring apas sida tas-tas bunga disapun hapene lok sangkani kepasilan sampun welas. Benar mirip saja cara raos ngurah. Wayah lami apan kepasilane ngempi dinadah beline meles katos awanan sing sida ben beli nekta pangkal tegarin beli. Mula nekene antos beli ngepah ngilu beli ngantiang munyin anake muani ne madam purusa apan yen beli makita ngocek siap yen sing pada galak siap musuhe ne bakal lawan kudiang payu mepalu cijen nekene petan si mula antos. Mina puniki pemutus kayun beline ring ditiang nyuk semayang sak makeledang beline ngijan ditiang aja kadi mangkin dumadak
suweco widine ring sikian ditiang utawi ring beli. Lah makane sekananing aja beli sane kepaicar yang ditiang. Sidon ditiang pacang nampe ning. Kiel. Tiang. Beli ngenang. Beli nyaksian. Nggih. Iya net ada nak nyejar nak pukul tiang. Apa sing patut tiang membela bikin dewek tiang? Ane baru gusti di tiang, udah parah kan jengah panah di tiang. So paduk atur di tiang ini udah angkat laris sembahyang di tiang ya rang. Nah. Dulu bayang. Lautan angkat di banci dia bang melak, pemenang anak di banci. Saya nggak ada ruang sih kangen sini. Niki yang tiang anek. Gue cicek. Nggih. Elingang, kawit di tiang menyakan diri kiring tanah seleparang. Sahutan petakon beli. Sampun kan ngeko nyekjakin teras tiang. Dan lentahan di tiang lawan. Dauleh gitu. Belilah kan yang minat. Wong bali tanpa ikut. Sing bani lakar ngarapen satu. Yen subah mentinering kebetulan. Ya dia studi yang muda. Sing ngajar kemasan pejah lautan. Mula benang alek di panen ciri kaki panen bener. Bangsen balung kena bener. Begitu nyobakin nagaren. Aku udah ngamal. Mekulit belulang. Gajah baru diwatai. Iya terusang. Di tiang misadia. Nih bayang. Yul. Dua cingadu siap nih Yul. Kengken lu kenanya. Tadi berteman itu ngaut sarga membarak-barakan mantau paman ada paman. Lugro di tiang wakung. Tunggu tiang iling-ilingan adut suwejo ngeraukin di tiang sampun pemengah. Nyala ang dewek di tiang. Lali panulut keruring wacano niriin ring di tiang. Paman urah payang. Yen petek-petekin gelah dugan penedang pamane. Ngabeh lingih gelah. Sing ada benda duwet nutuah mula paman sak maka macan sasake. Apa nyen ben paman kanthi ngangang bunguh. Rasa munyen pamane dincak jejak rok diam ban paman satron bumi. Nah boleh jani yen paman sepat. Jingak gelah yai macan sayan werda sayan tua. As bulu kisut kulit turmaning caleng pamane subuh puntul meh pangale kocek nyen andol gelah kali wekas karnyalut nyilurin tegak paman yen namune liun bau danau pengapih gelah mesin mire pada lenan ne andol gelah sejabo ngurah wijaya nah paman teh pemekas urah bayar urukang sanyen adine sekolen paman ngalen gelah metinggal mur salenang saludang makejang penawang kebisaan pamane bahati nengike ke bakalang emak Dan paman ngatain ya. inge tadi wacana titiang deh wau ko tangkel kepuri panggehipun Yang pesekan sangat raja. yen tan titiang sakan koya wentan yen enten telep sangkep mana kadi titiang belanja dukapan pemidep pane pacang kali tetap punika anak maosak nang kodewa tenang sare ngatur titiang nangipun adem titiang nikai inaknya titiang mogok ngaturang netan wentan rene Nih cengurah wijaya. Cara atur nih paman bayan. Koning urah melajah. Saja apa sing? Dia nunuk ke gelah sing percaya cengkrana kedo. Suwere ngurah membarak-barakan mata. Ingat sapuniki ian bawasang melajah dados kuanten
Yan nang do jaro nak jerik murah. Diajang ide-ide agung kelingkang-kelingkung matur sing mirip beli asane ngawe-awe. Jaro nak jerik jak. Keras gitu. Matur sisip Ratu Duagung ditiang nunas aja ring belin ditiang itu buat matur matur sisip Ratu Duagung ditiang nunas aja ring belin ditiang. Jadi cara anak cerik nih matur ya. Matur pang sekali bang Iyan bosen melajah hal tangkap. Iyan nenden dikeles kalau maksa korek jauh nendone ditiang. Iyan sabuni kini lari nenden sampai jantan wedan sinak tunggal. Awet ipun sangkane wedan kerucuk punya saking kau pengrawepun awenan membakin wastu tunggu kepasiran ringwet nyamur sirik pengar-pengatik ringit coba dewi menjalani kepasiran sampun dados tunggu kamar janak somahipun awenan menganak pasang napas kepasiran kuning. Dadi len sanatur pamane nika gagaan ko dewa aturipune ko dewa wikan sering jetedon kejabor yang ditiange aksen ko dewa enten wit nyambu di nata ditiange ditiang memulo nang bulat teman nika gagal ngurah do nak lebih-lebihin misi punya nyambu pada menggenap-genap ada beliman ngerawasan keto maro do ngahe-ngahe nak atur nang dekedo paman aja mekejang. Paman sana ke pengabe gelah aja mekejang. Yen paman belah ibayan gitu masih Wijaya. Kengken ye banyak gelah. Atenge lah karmelane ni bayan, atenge lah karmelane ni Wijaya. Nang melahang menyamo. Yen subuh paman melah ngajak dadwo ipanyak lakar selulut bakti marepken gelah. Tomadan pengabe lingih. Nah, pemekas deh. Udiang nih bahkan roseng pang sapu napi kayun Cokori Dewa. Ning Ngurah Wijaya. Subo mekelo dini ngiring gelah. Yen cawetarang gelah subo kudang tiban kaden. Janian kepinah ban gelah. Subo nyanang ngurah lakar ngalap rapi. Apa ngada nyeledinin ngurah ari wekas ngelah ngurah pianak nyendini di seleparang. Nah untang nesing jelen apang makelo ngurah dini ngabelingi gelana keto untang kayun gelah. Mametang nubro ngaku sisip yang ngaku Muing di karsan coba dewa kalendang utang. Aku ada nawa tak? Kuwangan makin. Yukti dereng. Wenten yang pandang rasoma. Riang tukan. Rumah seni yang ring sekian ini. Nintan kumandel. Napi malewa kasan. Risampun wenten soma. Metu wenten pianak. Napi kumadiannya di tiang pacan ngematin. Wih, dadi belok ngurah gitu. Ide wago ngawanan sido paripurno subuh mewacana. Saya ngapo enggak pengonyang. Lakar pesangu. Pengupo jiwa saya nak ide kalau mapaicau ni tawang ngurah. Tua muntu subuh tukang pengayah. Pada megagarapan. Tua ide kalau mapicau wismo. Yang dadi ban beli ben matur ken ida pang masai ken puri selo parange
yen kudang ngambal kudang tangkap jani bentar gelung kurine mare jeroan rum tongos ngurahe sirap tok itu kayun ida. Oh dingahnya ngurah. Dajeng ngurah sumanang saya. Uno upekara pawiwahan ngurah to subona praga tenggelam. Ada wisman ngurah di Karang Kepatian to kalau kang wangyen. Nah, paman Didiang Uno kaine pamanyen ngisi. Inge yen dados antuk Didiang sesampun melas pas sami wau mangnenipun mawidi widano ten sapunika. Kalau kene nyen ora ngurah subeng lagegelan. Mangkin dereng Bang Iyan sampun sangkan pisaran yun paling ngocok dewo. Titiang saha yang rien, titiang misalnya pacar. Sing kantinya ngurah kewa-kewa tawa ngurah. Tuwa-tuwa ning lapanak bajang dini mengkajang mesesangi mesesaodan. Ratu betara yen pianak titiange kayo namil dane ring dane Gusti Ngurah Wijaya ring medengen-dengenanmu widi widano titiang pacang ngaturang upekara sepupu to malih meduluran. Ngadang bali-balian asase pitung raina wenten sapunika. Sampun nembas banget. Ini Bang Yang Yen gitu momo melalui ngurah. Yen subon yen ada bajang-bajangan lakar untang kain murah nana nematur ken lana. Iya. Itu yang bisa. Lakar urusan aku. Inge ngelaris. Ngurah. Jelek jenang dua somuro. Cengawanan keto. Yen nyen matur kepuri jag nemles ide dua gong medal. Jangan lawanan sing ketutukan paurukane. Jani ditilem jani deng melaho kajang kliwon ben nemonin tumpak. Disetro tutugang paurukane nah. Sambongan yen kancute yen ngurah agat sihen widi juang gumi sasake asibak tepi kau nih juang salut kebisan gumi sasake kalau yen pet beli suwe cani neken kawi nih camput yen panyuk gajah para tingkang kegumin sasake Dados malih nyantos tumpak dilem kajang kliyo kena ring setra yen mula saking urus saking muani mangkin nek penaki dengen cicing cai jeneng pot bongol kopeng jenis yang dingah cai wacana nagong selo parange apa nih dewikan buang liu pengino sasake nih ada pengelumah turah sulit yanyar teket main ide mepi kayun ngenyahang malu terakan pepadu tianyare pangnah sama dini digumin sasake penununa sang dumada suwecewi dini 15 ciman ngangkap male soma ridat kalau gerah meragatang nampah cidini pangadet long dase besik batun mata ngetel meswang ye mesebakin bangken cicen lagu mau wisesa kuasa kadi pengabeh perpati agung sing iku penyergeken Ngurah Wijaya Terus semalam yang eling-elingan hati menawi itu sangkanya langganan titiang sanerian berengaji wastu setapa titiang memangit neraka samsara ampun yang siang titiang rindu sejaji melihat titiang do titiang aku kawet mantu yang nenten pacang kurang
yang kau kasih dengan anak. Sering kira ngaji. Ring pewayangan ngaji. Maneledan aksi yang sana lintang kumakin dia. Mana dia? Atur dia. Pelaksanaan dia. Ampun yang ngaji ampun. Kangen kena ada mojikmu. Terus Riki, langgan siro, nyarang. Nangis. Terus nangis dong ini. Dados nangis niki. Dipiak dan ngeleng. Sampun nangis. Soleh. Sing mudiang nangis. Kadong anu sipanan mata. Gusti. Kuliki wenten picambos itu agung. Mangene dipiang ngiring paling Gusti. Dan kemana dia ngiring hijau niki. Kene beli setonen tiang maosang daging pikarsan itu agung. Ada pitika tiang tikening beli. Nah, beli sebenawang dinin tiangnya di sila parang buko jani. Ada ramunya nane patut ngerupako tiang. Sing ada semeton nyamone barang aja tiang tunggil pemikiran. Masa itu sing ada. Nah beli benangan aja nih rasang tiang. Buka lega raket kena beli nama timpal dekenin tiang. Beli anggon tiang reramu. Beli sat mako anggon tiang nyamu. Nipit was lah karena uturin nak buko tiang. Nah beli pejalan tiang. Mapan kadi manusia tananu wong suwarto anulus. Beli pejalan tiangnya. Lega beli ngelemekin. Banyak maling tinggi. Nangka kamu Gusti sejo di sini dia. Nah, pemekas piserang dah di arasan terbagung ngenikin nah buko tiang pangjak perjani pang engal aja lah kar ngalih soma Anak istri. benah Dados. Yang sebut itu perjalanan untuk nganggur numun. nah terus yang mulo saja buko satuan beli nih yang saya nganggur malu tuh kudiang jak jok cara apa jemak nak ngawak-ngawak Ya kerang kena nganggur. beh nah di jaman jani sing jele nang mulo beli yo dadak jara nelaka raja Sing cocok. Genggal gitu. Ayo sebut misi keto, misi main. Hidup kadang nak berpikir, nguyok kira. Sing ya casuan berpikir jakia pada jasriat gitu. Wendan kena. Dijon aja Riko ring selo madak. Para gusti sana istri anom-anom akeh Riko. Aduh. Giring-giring Riko. beli sing biasa Atuh tidak sering Riko. Mikio nawen Apa? Apa? ada gitu Selo madak ke? Uning di dia. Oh. Riko wendannya selo kuto akeh. Riko bu selo madak. Ini tetanur saya waktu. Saya waktu akeh ini tetanur. mana yang ke jalan aja Ah, pergi lagi. Pergi lagi. Pergi lagi. Ah, lekok pergi.
ya saja kaden pal. Kengken. Nene nang sing nah. Subuh dewek adane hidup akad hidup nun. Ada di ban medinakan. Nekangan nang cangati ya bedek kesiapan. Tekendane Gusti Made me subuh dadi B dane di paseh. Mula sing dadi ban ngeleden anune nasib kemudian gani coba kat kenang pangkelo pemekas jani kene pangsing lek atine nunas lungsuran ini selesai lan janilan ni tambah jemalan mula kacang apa dek jalan nungkak kok kayak menentu bibit hijau nih. Ini bibit dan maluna ka jemakne di kubu jang-jang. Jadi Cina najo cang ulang-ulang bibit deh. Pengal ya. Ketuang menakikin ketuang tak pernah lagu pulang pan ini bibit kebiasa. Kali jani yang diraga di Bali ya diastung lah dadong tua ikon supaya dadong abang iraga nang tip murah Dini kali jani bo men bo jam 10 ne singsan lah kena ne Gusti Ayu apa buene ne keleh yang tu apa dane ne dicerik ne nyam lalah tu ane Gusti Ayu ruru tenang iya yang ingat-ingat ke bas kebiasaan tekendane ngat beketoma gede dan sebab begini sakelala yang lihat tekendane Gusti Ayu antura kangen basi atine ayah ini tekendane sih iya ngapa kaden jakan dane batu apa jelebungku begitu pal awak di pedesaan ada ame petilasan awak kelacur ne bakat tane untuk keturunan banyak itu lagu teke ngasorang ayah bas ngencot orang untuk mau kebiasa pal mai togang Bayu, engal-engal bang tetidek polon layah basang klokotok ngelana. Ayu. No, dingah ni kan. Nak kekedo yu. Beli gangsar. Iya. Jawab beli apel. Lihat yang apa nasi. Lautang toh madar beli. Nih jemak tetidek incin nih. Ayu. Usur toyo gitu. Kadang bongkarnya jeneng abang lolek-lek mai pedo kan gelah. Basah sar. Basah. Sebagat pengabang, begitu ayo sing ali-ali bahan main. Sunah suci ayu. Neh. Dong ngedet kemorong modalan. Kene kengken. Kengken ras banget besar. Tinggal yuk. Tinggal tiang robongol ya. Tuh udah tadi ini mentalang apa main? Ayo jemak morongnya di pon. Terus jemak ke paon, rabot tas menjalan dia. Kalau ada anak jenis. Sekarang nak modal sih bakal banyak sebelah kota bentuk yuk. Kadang bangkot yang sing nyebal yang polon ah. Kalau antunya malu nak beli gangsa, kau ada beli apa? Nge mereka ngeratoyo demun mereka. Yuk, mau bakal ngalian mau yang gini nah. Bakar sebelum ngos nak nidak dini kemidu barang ya. Ayo. Apaan nih yang oren bayu nongos nih? Ayo bakal ngalian di modal. Nang nongos kau kan dini. Sambil ngalih juga bakal apa bentuk mau yang gini nah.
sampai karang dulu. Nggih, ngalengan ah. Tetap atas kene jen. Yen ingat begini pun, ngat nasi mato kan makan. Bukan nasi bungut. Sambil ngelek-lek misi nyeba. Man makita benar sing maklodi ni magedi. Pidan kay ngonan ni polon bo magedi no masek lek-lek polon bo ini na. Ya, pejalan kalau pamit ke Niki. Kadene sing kenyal ngayangi bantet titik ngane dini. Gede je polon bo. Gelak ya mato. Kena nasi dah gitu. Enggak.